kuri ibi binyamakuru dusome izi nkuru. Turera ku kinyamakuru bwiza.com tuvuga ko mu gihugu cya Romania hari umunyapolitike uri gushinja NATO cyangwa se OTAN gushaka gukoresha igihugu cye mu gutangiza intambara y'isi. Yitwa Karen Georgescu, umukandida ukomeye ku mwanya wa perezida mu gihugu cya Romania, akaba yaburiye ko NATO ishaka gukoresha Romania nk'umuryango w'intambara ya gatatu y'isi, cyane cyane binyujije mu birindiro by'igisirikare cyo mu kirere cya Mihail Kogarinesyanu, ngo ni birindiro nyine bamaze kwagura. Yagaragaje impungenge z'uko amakimbirane ashobora kwiyongera n'Uburusiya, cyane cyane ko NATO ikomeje kuhongera ingufu za gisirikare. Georgescu uzwi ibitekerezo birwanya umuryango umwe bw'Iburayi no kurwanya NATO, yagaragaye nk'umuntu ushobora guhatana no kwegukana umwanya w'umukuru w'igihugu. Iyi NATO kandi yakunze gusaba uburenganzira bwo kwitegura ikintu cyose cyabahungabanya, ikintu cyatungurana harimo n'intambara n'Uburusiya nyuma yuko Uburusiya buteye Ukraine. Aba benshi bemeza ko intambara n'Uburusiya yaba isobanuye intambara ya gatatu y'isi, kandi intambara ikomeye cyane. Urasimbukiye cy'amakuru bwiza.com usome ibijyanye n'iyo nkuru. Haro ni foto y'umunyapolitike kabisa wabishyize hanze avuga ati rwose bashaka kudukoresha mu gukora intambara ya gatatu y'isi kandi yatugora twese. Hanyuma ngiye ucyamakuru igihe.com bo baratujyana mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Abarwanyi ba ADF ngo bishe abantu barenga 10. Hano bavugaga 10 ariko nabonye n'imibare ivuga ko abantu barenga 17 bishwe. Numutwe w'iterabwoba wa Allied Democratic Forces cyangwa se ADF wagabye igitero muri territoire ya Lubero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gihitana abantu barenga 10. Ni igitero cyagabwe muri territoire ya Lubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa, David Sikuli, yahamirije ibiro ntaramakuru y'Abanyamerika Associated Press aya makuru, asaba leta ya Kongo gukorana n'igisirikare cya Uganda mu kurwanya ADF mu bice byose igenzura. Uyu mutwe wagabaga iki gitero nta basirikare ba Kongo bari muri ako gace, uretse umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo usanzwe ufasha igisirikare cya FARDC mu guhangana n'inyeshyamba zirwanya leta, cyane cyane M23. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo rero zimaze imyaka myinshi kubera imitwe yitwaje intwaro ihakorera irenga 250, irimo n'uw'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Uyu mutwe wa ADF watangiye mu myaka ya za 90 mu gihugu cya Uganda. Muri 2019 bemeza ko ukorana n'umutwe w'intagondwa za Islamic State. Wasimbukira cy'amakuru igihe.com kitubwira nandi mateka yagiye aranga uyu mutwe rero wa ADF. Hanyuma kandi tukiri kuri iki cyamakuru igihe.com kiratujyana mu gihugu cya Turukiya. Cya kindi kera bavuga ko ari Turukiya ariko cyo cyavuze ko cyitwa Turukiya. Abantu 30 barenga bishwe n'inzoga z'inkorano mu minsi 2. Abayobozi b'umurwa mukuru wa Turukiya rero bwatangaje ko abantu 30 bishwe n'inzoga z'inkorano zirimo ibinyabutabire bihumanya banyoye kuva ku wa 16 Mutarama rero 2025. Amakuru yatangajwe yemeza ko abantu 66 bagizwe ingaruka n'inzoga zihumanye, 31 bahasiga ubuzima mu gihe abandi 31 bakiri kwitabwaho n'abaganga. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bw'umujyi wa Istanbul rero kuwa 15 Mutarama arigaragaza ko abakora inzoga z'inkorano cyangwa se abazicuruza bica abaturage babo, ngo ntaho bataniye n'abakora iterabwoba bica abantu. Iyi nkuru kandi wese cy'amakuru kibondo.news.com cyandikwa mu rurimi rw'icyongereza, anayo kivuga ko inkuru gikesha cy'amakuru Bloomberg yanditse ko kuva kwa mbere Mutarama 2025 muri Turukiya hafashwe toni 29 z'inzoga z'inkorano, naho mu 2024 hari harafashwe toni 309 zazo. Iki cy'amakuru kandi Kibondo News gikomeza kitubwira ko muri 2024 abantu 110 bafashwe n'indwara ziterwa n'inzoga z'inkorano muri Istanbul honyine, aho abarenga 48 zabahitanye. Wajya kuri ibinyamakuru byombi rero ukasoma ibijyanye n'iyi nkuru. Ni mu gihe Tanzania yateye utwatsi iby'ubwandu bwa Marburg byavuzwe na OMS.
ni inkuru mbona ku cyamakuru cyandika mu cyongereza thegiantafrica.com batubwira ko guverinoma ya Tanzania yateye utwatsi amakuru yari yatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Iyi nkuru kandi urayibona ku cyamakuru igihe.com kivuga ko iyi OMS cyangwa se WHO yavugaga ko hashobora kuba haragaragaye ubwandu bushya bwa virusi ya Marburg mu ntara ya Kagera igahitana abantu 8. OMS yatangaje ko kuva ku itariki ya 10 Mutarama rero ari muri uku kwezi nyine mu ntara ya Kagera hagaragaye abantu 9 bagaragaza ibimenyetso by'indwara Marburg, 8 muri bo ikaba barabahitanye. Itangazo rigisohoka Tanzania isitegeka itsinda ry'inzobere kujya mu gace kaketswemo iyo ndwara bagakusanya ibimenyetso. Minisitiri w'ubuzima wa Tanzania Jenista Mhagama akaba yavuze ko ibisubizo by'ibizamini byagaragaje ko nta Marburg yagaragaye kandi ntawe yahitanye. Umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus aho yavuze ko mu banduye harimo n'abakozi bo kwa muganga bamaze kumenyekana kandi bari gukurikiranwa. Iyi OMS rero ikaba yatangaje ko icyorezo gishobora gukwirakwira mu karere kubera ko Kagera ari ihuriro ry'ingendo zihuza ibihugu bituranye nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ariko Tanzania yivuye inyuma yavuze ko icyo cyorezo ntacyo yabonye ku butaka bwayo. Hanyuma kandi ibitero bya Israel byahitanye abantu 40 muri Gaza nyuma yo kwemeranya na Hamas ibijyanye n'agahenge. Ziko kazatangira kubahirizwa nyoni ku cyumweru. Ingabo za Israel zikomeje kugaba ibitero muri Gaza aho barenga 40 bamaze kwasiga ubuzima, bikorwa nyuma y'amasaha make umuhuza mu biganiro atangaje ko impande zombi zemeranije agahenge. Abanyepalestina bari babyukiye mu mihanda bishimira ibyavuye muri ubu bwumvikane bwo guhagarika intambara, ariko ntibyabuje ingabo za Israel gukomeza kugaba ibitero mu gace ka Gaza. Al Jazeera yanditse ko ibitero by'ingabo za Israel byahitanye abantu 40. Minisitiri w'intebe wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani kuri itariki ya 15 Mutarama yari yatangaje ko ayo masezerano impande zombi zagiranye azatangira kubahereza ku itariki ya 19 Mutarama kandi bazakomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa byayo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden nawe yemeje aya makuru agaragaza ko guhagarika intambara bizafasha abanyepalestina kubona ubutabazi bw'ibanze ndetse abatwaye ubunyago na Hamas bongere kubonana n'imiryango yabo kubera ko bazarekurwa. Ni cyamakuru igihe.com cyanditse iyi nkuru ushobora no kwisanga ku bindi bitangazamakuru bitandukanye. Hanyuma njye ucyamakuru Taarifa Kadomo Rawa hano hari inkuru igira iti ntawe uzongera gupfukamisha abanyarwanda uko yabakomeye kose. Bakagira bati ni Paul Kagame wabivuze. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabwiye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko ibyo abanyarwanda baciyemo mu myaka 30 ishize byabasigiye amasomo ku buryo ntawe bazemerera kongera kubapfukamisha. Yakuri inzira ku murima abaraho ngaho nyine ko abanyarwanda bariho muri iki gihe batandukanye cyane n'abigeze gukolonizwa mu myaka ya za 50 ishize. Kagame yavuze ko ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagombye kuba byarakemuwe kare iyo abantu baza gukemura impamvu zabyo kandi mu mizi. Akavuga ko bibabaje kuba u Rwanda bari kwikoreza umutwaro w'ibyo rudafitemo uruhare. Ni inkuru twanyagarukaho mu kanya. Iyi nkuru twongeye kwigarukaho noneho tuyibona ku cyamakuru Kigali Today aho Perezida Paul Kagame agira ati sinashobora kwitwara uko bashaka ko nitwara. Ati sinashobora kwitwara uko bashaka ko nitwara mu kibazo cya Kongo. Perezida Paul Kagame yakiriye nyine ku meza abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Yabahaye amakuru y'impamo ku buryo burambuye ku kibazo u Rwanda rwakuruwemo n'igihugu gituranye gikomeje gushyigikirwa n'abagitezemo amaronko ngo bakirengagiza ukuri bazi neza. Ni ikiganiro cyabaye ku munsi w'ejo rero Perezida Kagame ashima ubufatanye ibihugu bitandukanye byagiye bigaragaza mu gufasha u Rwanda kongera kwiyubaka rukaba rugeze aho rugeze ubu. Aba ku kijyanye n'umutekano Perezida Kagame yavuze ko adashaka kukivugaho ahereye kure y'akarere u Rwanda ruherereyemo. Ahitamo kuba ariho yibanda kuko ariho usanga u Rwanda ngo rwarikorejwe umutwaro uremereye cyane utagiye naho uhuriye n'uruhare rwaba rufite mu kibazo gihari niba koko urwo ruhare runahari koko. Ikindi kibazo gihari yasobanuye ko ari ukuba mu mwisi aho ibimenyetso bifatika ibihamya cyangwa se ibiri ukuri bidahabwa agaciro ahubwo igifite agaciro kikaba icy'umuntu runaka yavuze hatitaye kureba niba icyo runaka avuga gifite ibimenyetso bigihamya cyangwa se niba ari ukuri.
yagize ati muzi ikibazo dufite muri kano karere kacu mu burasirazuba bwa Kongo cyajemo ibihugu byinshi bituruka ku mugabane wacu, ariko hari n'ibindi bihugu byinshi byo hanze y'umugabane byivanga muri icyo kibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi ikibabaje nuko akenshi ibyo bihugu byinjira mu kibazo mu buryo butari bwo, kandi ubwo buryo butari bwo tubwirwa ko ari bwo bugomba guhabwa agaciro mbere y'ibindi. Agira ati ubundi reka mbabwire, iyo ushaka gukemura ikibazo nta buryo bwiza bubaho nko kubanza kumenya umuzi wacyo no kugikemura. Ibyo ntibireba ko uri igihangange, ureba ku byibanze bihari, harimo kumenya ukuri kw'ikibazo ugendeye ku bimenyetso bihari, nuko ibintu bimeze mu kuri kwabyo. Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana ukuntu ingabo zoherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bw'amahoro muri Kongo gukemura ikibazo guhera mu myaka 30 ishize zikora, urebye n'ingengo y'imari zigenerwa, ariko ikibazo zari kuba zarakemuye mu myaka itarenze 5 kikaba kigihari, ndetse ahubwo zituma kirushaho no kuba kibi kurusha uko cyatangiye. Simbu cyaho cy'amakuru Kigali Today. Aya ni amakuru arasohotse mu itangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka Simbu cyaho cy'amakuru Imvaho Nshya baratujyana Nyabugogo ngo aho abakorera mu nzu nto ndetse na kioske babuze aho berekeza nyuma yo gusenyerwa. Bamwe mu bacuruzi bakoreraga mu nzu nto ndetse na kioske Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali bari gutaka ibihombo bikomeye cyane no kubura aho kwerekeza ibikorwa by'ubucuruzi nyuma yo gusenyerwa, bavuga ko ari amabwiriza ngo yatanzwe n'umujyi wa Kigali. Kuva rero iki cyumweru cyatangira umujyi wa Kigali watangiye ibikorwa byo gusenya zimwe muri kioske n'inzu nto zikorerwa mu bucuruzi mu bice bya Nyabugogo. Abakorera bakavuga ko babasenyeye, bababwira ko ngo bubatse rero mu buryo bw'akajagari, ariko batigeze bamenyeshwa mbere ngo bashakishe ahandi bajyana ibikorwa byabo. Niko bakomeza kugenda babwira umunyamakuru, bakaba bavuga ati ibintu byaratuyobeye. Abasenyeye barimo abacuruzaga ibyo kurya bitetse, ubuconco, imyenda, abacuruza mobile money, ababikaga bakanabikuriza abantu ku mabanki, ubwo ni mobile banking, n'abandi bakoraga ubucuruzi buciriritse. Bagaragaza ko bahangayikishijwe n'imibereho y'imiryango yabo, cyane ko bafite abana biga bishobora kugiraho ingaruka. Mu isuri igaragaramo umubabaro, bamwe basenywe babwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko bahangayikishijwe no kongera kubona aho bakorera, bikaba byanabateje ibihombo kuko basenywe barishyuye amaseta kandi batari busubizwe amafaranga yabo batanze. Simbu cya kuri ikinyamakuru Imvaho Nshya urebe iby'ubuhamya bwagiye butangwa n'abantu batandukanye. Ariko hano baravuga ko nubwo abacuruzi bava ko basenywe batunguwe, ariko umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yabinyomoje, avuga ko bahawe igihe ndetse bakoze n'inama zitandukanye zibasaba kwitegura. Akaba yatangaje ikinyamakuru Imvaho Nshya ati hakozwe inama nyinshi zitandukanye zibutse abantu bakora ku nkundamahoro ko bagomba kuhava, ariko bikanga ntibahave. Twabasabye ko haba ahantu hacururizwa mu buryo bwemewe kuko hari haramaze kuba akajagari kenshi. Agaragaza ko ubuyobozi bwagomba gushyiramo imbaraga zose kugira ngo bimurirwe ahantu hafite umutekano. Cya kuri ikinyamakuru Imvaho Nshya nacyo kitwerekeza i Rusizi rero. Aho batubwira ko umusore wari umushumba w'inka yaryamye ku manywa bagasanga yapfuye. Hano batuga ko ari mu mudugudu wa Turambi, akagari ka Turambi, umurenge wa Giheke mu karere ka Rusizi. Havuga urupfu rw'umusore w'imyaka 19 witwaga Bucumi Emmanuel, bivuga ko yarwaraga igicuri. Yari umushumba wagiye kuryama ku manywa nyine, bagategereza ko abyuka ngo ajye mu kazi ke, bagaheba. Bagiye kureba basanga yamaze gupfa. Hano twakora umushumba w'inka witwa Nkusi Patrice, umwe mu bana ba Nkusi, akaba yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko amakuru yahawe n'ababyeyi be bamubwira ko uwo mushumba wari umaze amezi 2 muri urwo rugo aragira akanahirira inka 2 zihari. Yaravuye kuziragira nk'uko bisanzwe azicyuye ku manywa, bagiye kumugaburira avuga ko agiye kuryama akabanza akaruhuka. Wagiye kuryama asanzwe arara akingira imbere, bategereza ko abyuka ngo arye anajye kuzishakira ubwatsi bw'umugoroba. Baraheba bakomanze bumva ntabyuka ngo akingure, bamuhamagaye ntiyitaba, banahamagaye telefone yigasona ariko ntayitabe. Bafata icyemezo cyo gukura agasumari kari gakinze urwo rugi, bageze ku buriri yararagaho barebye basanga yamaze gupfa. Uwo mwana wawe wa Nyirinka yakomeje asobanura ko RIB yahageze, umurambo wajyanywe ku bitaro bya Gihundwe gukorerwa isuzuma, akagira ati ibindi bizagaragazwa n'isuzuma rya muganga. Tuve aho Rusizi kadusimbukira Karongi, turacyari ku kinyamakuru Imvaho Nshya kitubwira ko umuturage yibwe ihene nye bakazibagira inyuma y'urugo rwe.
Hano mu murenge wa Rugabano mu kagari ka Mukimba umudugudu wa Kigarama umuturage witwa Yankurije Virginia yibwe ihene nye hanyuma yo kwica urugi rw'inzu ye barazitwara bazibagira inyuma y'urugo rwe. Bamwe mu baturanyi ba Yankurije bahamije ko asanzwe ari umupfakazi bityo ko ibyo yakorewe ari ugushinyagura. Ubujura bwabaye kuri iyi tariki ya 16 Mutarama mu masaha y'ijoro ashyira urukerera kuko ngo hari saa 8 ahubwo imvaho yagerageza kuvugana na Yankurije Virginia n'ibyakunze cyakora abaturanyi be bamusabira gushumbushwa. Tukiri Karongi kandi uruhinja rw'ukwezi kumwe ngo rwatoraguye mu murima w'ibigori. Hatoraguye uruhinja rw'ukwezi kumwe mu murima w'ibigori mu murenge wa Rubengera n'akagari ka Ruragwe mu mudugudu wa Nyakabungo rutoragurwa na Nyirandayambaje Donato w'imyaka 26 y'amavuko na Uwiragiye Doresa w'imyaka 22 y'amavuko. Uruhinja rwatoraguye agana saa 11 z'umugoroba kugeza ubu ngo ntabwo hari hamenyekana umubyeyi wihekuye uwo mwana akamuta, ariko hari abaturage bakeka ko yamutaye bagasaba ubuyobozi gukomeza gushakisha niba ari we koko kuko ngo babona abana bombi bari mu kigero kimwe. Uwiragiye Doresa umwe mu batoraguye aganira n'ikimakuru imvaho yagize ati uyu mwana twamutoraguye tuvuye mu kazi mu masaha y'umugoroba batumenyesha ubuyobozi hanyuma habaho kumujyana ku bitaro bya Rubengera basanga afite ikibazo cy'uburwayi bahita bamwohereza ku Kibuye ari naho ari kugeza ubu ngubu. Abandi baturage bagaragaje ko guta umwana ari ikibazo gikomeye. Amwati ni ikibazo gikomeye guta umwana noneho mu bigori ni igikorwa cy'ubunyamaswa. Nk'abaturage hari uwo dukeka kuko afite umwana ungana gutya ubuyobozi budufashe kumushaka barebe niba uyu mwana yaba ari uwe. Ayo nayo n'amakuru yasohotse mu itangazamakuru bigiye bitandukanye rero. Hanyuma simbukiye gato cy'imakuru iwacupress.com baratwa ko igicumba batuye umurenge wa Giti bashinja societe icunga amazi kutayabaho uko bikwiriye. Ni gahunda ya guverinoma y'u Rwanda ivuga ko buri muturarwanda wese afite uburenganzira bwo kubona amazi meza uko bikwiriye, ariko ngo rwemeze gutya siko bimeze mu batuye mu tugari dutatu tw'umurenge wa Giti akarere ka Gicumbi. Abaganiye cy'imakuru iwacupress.com bemeza ko ngo intandaro y'iki kibazo ari uko societe yacunga yitwa Sanitation Limited itabaho uko bikwiriye, ibikomeje kubagira ingaruka bakavoma ibirohwa abishobora byabatera n'indwara. Muri iki kinyejana turimo Sanitation Limited kuba tabaha amazi uko bikwiriye rero bakaba bavuga ko ngo iki kibazo bakigejeje ku nzego zitandukanye. Inzego z'ubuyobozi harimo n'izwi iyi societe nyine ngo ariko bikanga bikaba iby'ubusa kuri ubu bakaba bongeye kuzamura amajwi yabo basaba ko bafashwa kugisohokamo. Bamwe bakagira bati kubera kutayabona bitumwa duhendwa kuko ijerekani igura amafaranga 300. Iyo uguze imwe urayitekesha ibyo gukaraba bikaza nyuma. Twifuza ko inzego z'ubuyobozi bireba zadufasha gukurikirana iki kibazo. Hanyuma dusimbuye ucyamakuru Umuseke ubwo abangabo bataka kubura amazi. Iki gimakuru Umuseke kiratubwira kuri aba bantu batatu bakurikiranwe kwangiza ibikorwa remezo. Ni mu karere ka Muhanga rero batubwira ko polisi yo mu karere ka Muhanga yafashe abagabo batatu rero yarabafasha abagabo bakekwaho kwangiza ibikorwa byubakishije ibikoresho byubakishijwe umuhanda wa kaburimbo. Muri operasiyo yo gufata abagabo bakekwa kwangiza ibikorwa remezo birimo ibyuma bakisha umuhanda mushya wa kaburimbo yabereye mu kagari ka Musongati umurenge wa Nyarusange. Abatanze ayo makuru bakavuga ko abo bakekwaho ubwo bujura bacungaga abashinwa bakora uwo muhanda wa kaburimbo batashye bakaza nijoro bagakuramo ibyuma byubatse uwo muhanda ahubwo ngo ni za fera beton bakabihonda barangiza bakabitwara. Umwe batanze amakuru agize ati rwose abashinwa bo muri company yitwa Stekol Corporation bahoraga bataka ejo nibwo polisi yabafashe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yemeje ko aya makuru ari impamo. Avuga ko bafashwe bavanaga ibyo byuma byubakishije kaburimbo nshyashya bakajya kubigurisha. Hanyuma kandi tugiye guca amakuru Rubanda Kadomo Rawa
cyo kiratujyana mu gihugu cya Tanzania. Abajura bibye imodoka n'uruhinja ngo ba nyir'urugo bajya kubajugunya mu cyobo cy'umusarani. Anabajura batamenyekanye bateye mu rugo rwitwa Melkisedeki Sositenes utuye ahitwa Kibaha mu ntara ya Pwani, maze biba imodoka n'uruhinja rw'amezi 7 maze ba nyir'urugo bajugunya mu cyobo cy'umusarani. Amakuru avuga ko abajura bitwikira ijoro maze biba amafaranga, imodoka n'ibindi bintu bitandukanye, ndetse banatwaye uruhinja rw'amezi 7. Abajura nyuma yo kwiba iyo modoka hamwe n'ibindi birimo n'amafaranga ndetse n'urwo ruhinja bahise bafata ba nyir'urugo bajugunya mu cyobo cy'umusarani ari bazima. Gusa kugeza ubu ntabwo bizwi niba abo bajugunwe mu musarani bakiri bazima cyangwa se niba baritabye Imana. Ntacyo polisi cyangwa urundi rwego rwa leta ruragira icyo rutangaza kuri aya makuru. Ni inkuru kandi cy'amakuru kandi cyanditse ko hari ishuri ryisumbuye ryigaho umunyeshuri umwe. Ni mu gihugu cya Kenya ngo hari ishuri ryisumbuye ryitwa Mugwandi mu ntara ya Kirinyaga, ryigaho umunyeshuri umwe rukumbi wiga mu mwaka wa 2. Ishuri ryisumbuye ryigaho umunyeshuri umwe rukumbi ngo wiga mu mwaka wa 2 ryahuye n'ikibazo rimara igihe kinini ritagira umuyobozi w'ikigo. Ikinyamakuru cyandikirwa muri Kenya cyanditse ko ababyeyi bareraga kuri icyo kigo bahise bafata icyemezo cyo gutwara abana babo bakabajyana ahandi. Mu rugo gukura abana kuri icyo kigo bitewe nuko babonaga nta cyerekezo gifite, byagezeho hasigara umunyeshuri umwe gusa kuri icyo kigo. Amakuru akavuga ko uwo munyeshuri yasigaranye abarimu 8 bamwigisha bitewe nuko umunyeshuri wiga mu mwaka wa 2 yiga amasomo 8. Ubuyobozi bw'icyo kigo ngo bwavuze ko bwatangiye gusaba ababyeyi kugarura abana babo kuri icyo kigo, kubera ko hamaze kuboneka umuyobozi mushya ari we directeur nyine